and protect. The Disaster Management Office has some tips to help keep your Ainga safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget the passports, enough drinking water, and canned and dried food for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house or village? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Plan, prepare, protect, yay! Kids, go look for your mom. Sila e whaongai na le Easy Send ma le Aotearoa Credit Union. Ioi, tolos fulu minute o na mawhai o na talaina I leo. National Bank of Samoa. Soifua mola. Ai ole amasanga na tātou pukalame toi whakatalo whapea na mawhulolonga pupu taliu mai toi whatupe anga leo National Bank of Samoa. Ia le ngata I leo tātou whatan malo ole Skyview Villas. O ole whainga misina e whamanatu ia I lātou ole ofia liwa lātou pālota ina ia whaatino mo I lātou e le I ātou le se fulu tau sanga talu ole restala a ole I audia le whaai unga ole masina nei. A ole nganga ina ia mawhai ontu ina atu o tātou ai meise lako tātou tala mai Samoa a wala walau whaafungaanga nā pe o na tu ina atu ia o tonga misi o mea o tupu si o tātou o tino ia wala walau whaafungaanga ia I wahinga iau una e si la fia ia e whaamalulu o tuai ia I le motu whaima motu si o tātou whasalawa ia ai toi whaatalo whatuai la tō o leo o mafuta mai pea ia whaamalo, ia ma whaatai mawhata mai, ma lolo on sa I tiu te mawhaiwa, lo whianga I le nei so Lulu. Ai pe ala whai atu ia o le mfomas whanau whapeontu ina matatou whasala o tau soifua, ia a wala. Ia au te loa o nisi nau vaenga e pe o na tāua, e toi whamawina I le anga whaatai tātou whatupe anga le lei, o le National Bank of Samoa, a wane ngalo a whai nei le isau te unga tupe tātou National Bank, ia e tele lawa vaenga I tau na FCDO. Kina ngalo pe a whai e whai sau te o ngā tupe. A ringia I fo I seisia lau whenga luenga. E fia lawa e fisosoani mo oe. Ia I so se vaenga lo e fia mana malama ai. Ia o nanga ese a le ta National Bank of Samoa. E nei ngata I lea, wha mawina wha I lea nganga whaatai tātou sky le le. Le maa nai o le ea o te apapata. Ia awa lawa wha moe ngā uma. Wha pena. Ia asi Facebook page o le Skyview Villas. E te tali tonu ai ma e malama I vainga uma lo whapea ono whaani nefu ai ia e tele o malama ai. Ale ngata I lea le whaangalo ina le tele o tātou pisinisi kampani o lo tu mai pe le tau au e lango I pea tātou whasalaunga I le afiafi ma le afiafi e pei o tātou whalapoptonga maalisi anga tau e le tise po le EPC whatalofa ai le afionga I asila le ngata I lea le pulenga ma lau whenga atoa lava ma lo le ngā lulue ia I lātou lo ngā lulue tau whalele ia le tele o tātou po e le tise o whaleanga ina ia ona o winga lolo wale tau ia whamanu ia tele le tua I la o tonga alwenga whai pea ia le ngata I lea ia o le talia ia o le sai atua le atunu pea lea le whangalo ina ia mana o mia ina I wai tele whangalo ina Freight Plus ia la fionga I atu I loma e mese la fionga le whaipule ia fōmui Wayne Farm o le pulenga ma la whenga alwenga tu mai pe al tau au e lango al tātou whamnianga soifo mas whanau I lea aso le aso whamanuia le atua I la o tō au nanga whaaftai ia mō la o tō lango mai e ala I tātou pukalam whangaso solo ma la tua mō so mana o ngā tau ta whamomoli asi ane le tātou Freight Plus I nai vai loa whaleata o le tātou pukalami TAUAFIAFI ma LOABAY e whamalu lua tuai ia ona o le whaima motu sia tātou whasalonga pe anu whai atu ia o le natura lava nao tātou so ta inga wha penei wha aona pōnei
ai mai se lawa o lo fai ma fa le tonu tau le ma to fa le lau neu mai se la to Fulu masina te tasi e whaangata lango sua a wale so longa le lei o le tuina atu o le tise I lo o tau mamara. Wala au mai I le ono 555 o mo nisi whaamatalanga. Nai le Easy Send ma le Aotearoa Credit Union e mawele tolus fulu minute. Ioi, tolus fulu minute ona mawhai ona talaina I le aulau se leni I so se ATM ale National Bank e whaongaina I lau NBS ATM card. National Bank of Samoa. We are Samoa. La follow se leni mai news. Whātauto ni le tātou malo o le whaingoina, toi whaingoina leo o tātou awala. Ia ma le whanumeraina ia o tātou Maota Malawa. Street naming and residential addresses. O se ngā ruenga msaloa mantau mai ia le tātou ai ngā whaasalalau e le fau le whaingoina o awala te tele o le tunu. Siri fo ilo ia whaasino ala. Ia ai le nā fo imalaina le tele o afianga ma lui tau e whenga I pea o le ave ese o sign ia o le whaaleanga o e ti tele la nel tātou malo ia o le ua fuafua ina ia toi whaingoa le leia tātou o wala ia ma whaanumeraina ia Maota Malawa o le tunu. Mana ongara le wai nei le tātou malo o le o whai I le 2 kilomita mua a matatu I le wati I le alu lena I vai moso I le pea a sau na I le ofisa ma le alunga I mota tonu la le li o le a matali a le tātou ngā luenga lea ma es fulua mtanga luenga le malo o ngā lue whaatasi le tau mwhainga o le ngā luenga lea ia o le tonu ia vaenga I utilities pe ona sauna atu le ofisile fo I o le sapalmia pe o me ia le ngata I whaale whafose al taimi e whaale tonu ai au nanga utilities sei pe o tātou vai ia o le letisi ia o le alai la vei tonu ia whapena fo ma land transport whati ia LTA ma le soa ia o le IPC o matonga lue whaatasi lalo le sekta le o tanga luenga ngā luenga mwhilau inga so whawhaingo fie I ona whaatau nuu ia au nanga nei le vai ia ma le tātou elitisi ia o tāua ia o le tau te o suinga umanei pia e alua I luma le tātou ati nai ona e ese le whaalangolango te peila lang tāua le GPS le tau te whaalangolango GPS I mea Google Maps Google Maps ia ale ia I ngō o whale ia ma meo awala whaingtā ona whaatino o le awa o weka e tātou te minei ai le o atoa ona e le o updating ai le o yeini ia addresses o whale a ngā luenga morto silafia e umale 2 kilomita lea ona whaasosolo tu reitua le ua pasia fo le tātou kapeneta le ai o se maenga whapito I tono la ofisa lo le puma pe ona iani le puma I lalo lo tanga luenga ngā luenga ia o lea la tauna le la ngafa ma ngā luenga lea pea umale 2 kilomita lea ia ona whaawaulo le vaenga fou lea o la set up I lalo le matou puma ia o atu I vanga uma Samoa ai amata toa la le tātou I nei polu ia whaasosolo toa se I mai uma ia vaenga o le atunu o loo nono foi ia tangata fo I tātou atunu ia mawhai a lea ona whaatau nuu ia mana onga ia pe ona mafua ai ona whai plo ke te malo ia pe o se ata wha pulatu lea ia le tāua fo nei whango moia wa le tali atu mana onga fo atu ia misa fo atu na ina le tulango services ma befa ai o le swaenga o le ia ko tanga luenga nei ia sila fia fo ni me o streets ma me o address wa pene e tau na sila fia ngo awala I manino wa ngo le awala o se street o se me o se avenue le sua vanga tau o le liva mo si sila le tulango o le whanua tulango le whanua tulango le freehold ia ma le custom estate so whanua tulango whanua whalanga o whanua po I fumo lalo ni tanga ruanga foi vanga ko bit fa foi le fa ingoa ia wala ma e ingoa ma le fatela no ingoa ese o nga lu fata se ma le LTA ma le MWTI ko bit fa foi la le ia ile marchi ana foi fata no ni fa mo tu ingoa wala vanga fa pe e pe o sa te le tanga ruanga I le vanga le fa mo le yo le
malo ina o tatu e tres o tu atu si fatu atu si ina o lawa ma nga bona faingo fie ina le tali atu tu langa le fatino na letu e misi fui ya o nanga tanga me te tas ya ai le bloke ti e luani bana tawa o te fia fa mafaina bana mo le tulanga le tautupe ya ina ua filfilia le kapeleta le committee le nei po le task force e sfuru tanga luenga sa whaaturuina kapeleta la tau te ngānu lua le tapena ina le bloketi sa ia ila le maliena mai lava le amatanga le bloketi le a tātou sa ilia ia se ngaluenga ia e whawhai mōwhie tau mōwhie fo i mon malo no winga least cost option ia mai o mai lava le taimi nei ia o le tūlanga le nao le whaatino le tātou ngaluenga o lo o tu ina mai au whai ngaluenga tātou mta ngaluenga ia sifuru mone lua e oi i masini o lo whaangaina computers ia o le tūlanga i TA'AFIAFI transport ia o lo mawhai o na soasoani mai e tātou mta ngaluenga ia sifuru mone lua ia ona o le tau mawhainga lava ina ia whaatau mōwhie le tau e whai i tātou atina e lea bloketi ia ai pei ona silafia e i tātou tala tupe whaapopo o lo o i luma nei o palemene first supplementary budget ia ma tātou tala leo tupe mole ua i taimi leo wa tuu ia i tutonu ia se vaya ngā tupe tusa maritos ua whetala o se vaya ngā tupe e fisosoani e whaatino inisi o ngā luenga le tātou bloketi ia ai pei ona saunoa ia lea fionga le lipule o tanga luenga o ngā luenga ia leo le a whaatuina ia le tātou vaenga ia politivision e ngafa mele ngā luenga whaawa o pia lona winga ia e leo le taimi muli le nei o le atu e se vaya ngā tupe leo le ata mawhai ia ona o le amatanga e 2 kilometer radius ia le fuafuanga lava ia le malo e whaawa wina ina ia so o mai ia tuli manu e whaa le atunu ia o ia au au nanga le nei o le street address ia ma le residential address lona winga ia ia le tupe whaapopo ia pe ata pena tātou tala au tua tupe ia le temi nei ia o lo whaatino lava i resources ia po le au whainga luenga ia ma tupe sa tu ina tupe tanga venga i sifuru male lua ia o le nganga ina ia whaatitia tupe whaalo tātou malo